أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mga luksakan, mga pagariakan na kipagadatan, sulangwan na bantugan na gupudi na palayar ko Allah. Penalamatan tanus wallahu ta'ala sa labiyamal a panalamat. Kabigan tanun niyang paman sa mga oras kapenggunaan tano si mga simba tano ay kaswatar tano wallahu ta'ala. Lalayon tano pagkaaloy agyang ko to ay pinakataralabi si mga oras pesagad si kumya marate mga bai na gumya marate mga dato nagyang kuto ay maananian na kiptumpok niyan si kuya maananian na mga simba ay kasuswato Allahu ta'ala. Mga luksakan, mga babayak na kipagadatan, so Allahu ta'ala na pianduan tanun yan sa giyang kuto ay maananian na ayat yan si sa Quran agyang kuto aki kalakan tanu si ko Allahu ta'ala sa titu-titu kalak nagupanang gilaan tanu aubat tanu mau kapatay adi tanu mababaloy amaalakan mapaparatean si ko Allahu subhanahu wa ta'ala. So inaliw mga ulama, mga luksakan, mga pagariakan, agyang kuto ay maananian nakipapantagan tanu si ko ay maananian nakikalakan si ko Allah. Sa taros aaya kiyaw sayaw no mga ulama ay lagi diyan na si Ibn Hajar Asqalani si ko kitab yan na Fathul Bari si ko kaya batunin yan sa maana si ko ay maananian nakikalakan tanu si ko Allahu ta'ala sa ayam ya aluin yan. Giyang kuto ay maananian na kabetad ka sa ay maananian na rending. Si ko ginawang ka, nagusi ko ay paglatan o ginawang ka, nagusi ko ay maananian na ititiba ba akasiksaan, ititiba ba wallahu ta'ala akasiksaan na si ko ay maananian na pagungkir si ko Allah, maanagyan na sunara ka jahannam. Anto na isaba pa maanan yan nakapakapumang baal tanong sa rending mga babay ko akipagadatan. Nagyang kuta bimtithali awamirihi wajitinabu nawahi. Gyang kuta maanan yan na panagumbalain tano agyang kuta kapungungunuti tano si kumay tumala asugwan wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagugyang kuta ay maanan yan na kapunang gila itano si kukalangulangwan na inisapar si erkatanu o Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga luksakan, mga babayakan na kipagadatan, adno to ay maanan yan na pada si ku mga galabak ainin daur katanu Allahu subhanahu wa ta'ala akapakai so umani isa si erkatanu na di inian mainengka nagyang kutgyang kai maanan yan na ini pamanganda wallahu subhanahu wa ta'ala na amay kaming gulalan tanu na kasabapan ini sa kakasiapa tanu si kung mga ginawa tanu adi tanu mabaloy maanan yan na makabinasa si sa gurumpong di tanu maanan yan na makabinasa sa giyang kutakap kumparik dadarudupa di tanong emanan yan na mabali akasabapan sa emanan yan nakapkumparik ummat unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anton ang mga day mga babay ko agyang kay agalabak akapakay akalilipatan tanu ay ninda urag tanu Allahu subhanahu wa ta'ala na ayagalabak aininda ora katanu wallahu subhanahu wa ta'ala sa kakalida si tanu sa giyang kuto ay maananian na di ka pa kang belag-belag kung giginawain na di ka pa kang belag-belag kung darudupa
nagudi kapakam bela-bela gue maananian na mga ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang kutwa at-tathabbutu wa adamul qabulil akhbar. Gyang kutwa yang maananian nakatengkedeng ka kapag madeng ka si kusyay apakat talingumar ka nagwem ananian na telikudan ka agyang kuto akapterima asa agyang kuto apakat talingumar ka abalita papakat talingumar ka ang mga katero sa aya ikipagukit na kaon sa agyang kuto yang ananian nakakaterima ang kaon na pagamadin na kapiya-piya. Upaman na mabali kay mananian nagyang kuta umaninganin apakat talingumar ka ay mananian na balita mga katero na dibud na mananian na malbulbuda katerima ang kaon. Ay bapa na mananian nagyang kuta ay mananian na mga katero na si makapopoon si ko mga tao ay kakikilalaon na suruyan o di kakikilalaon na mananian na maratay mudul ay kakikilalaon na maritis na maananian na tiyari makamambuag yang kuto mga katiruyan na piyakalang kapakapan na kiya sabapan mambu sa maananian na kiya umparik o ummatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada agyang ko to agalabak amapia. Pagkada agyang ko to amananian na surong amapia. Sa taros amananian na kuluganon na miyada susimba si Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaya kisambiun na rarangit. Aya kisambiun na amananian na mga ratakatero. Miya nagkaso amananian na ginawain ka. Si konsidaan na giyaya. Nas kamambu na tiyari makamambung gagaan nagyang ko tayo mananian na mga katiruyan na miya magusay kamambu kaya mananian na inip maritis kamambu sa giyang kaya mananian na dalumayngad na kaya sabab pambedun sa mananian na kaya pakang belabelag o mananian nang giginaway. Nagi mga luksakan mga pagariakan nakipagadatan imababalitan o mananian na bandingan sa giyang kay agawi. Agyang kai akatero wallahu subhanahu wa ta'ala ay ni pamanganda uraktan wallah at tigyan na ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيسكنوا أم يمرتيتك والله يا أيها الذين آمنوا أيسكنوا أم يمرتيا إجراء أم يقتلوا مركنوا سويم أنانيان manusia afasiq maana na manusia ay maana niyan na kilala si ko kababali niya na baradusa na gumungkir si ko Allahu Ta'ala. Anda din ikapakat talinguman yan sirkano ang maawid sa maana niyan na mga tutulan fatabayyanu natik ay inisugurkan Allahu Ta'ala na pangamadmadkano amadan yupi-yupi agyang ko tayo maananian na pagkapuunon ay maananian na mga katero antusibu qawman bijahalatin ami sugat terkano agyang ko tayo maananian na kabinasaan na si kupagtaw puun si kukadamelang fatusbihu ala ma fa'altum nadimin na mabaloy agyang ko to ay maananian na mga galabakiyawatigo Allahu Ta'ala amabaloy ay maananian na may pesenditiyo to si sa alungan mi pesenditiyo to mabali mi senditiyo to sa orian si sa dunia ay amala na mi pesenditiyo to si sa alungan amori ginan mga uripan wallahu ta'ala indawan o agama tano agama Islam apa nang gilaan tano o ba tano pagpakakuha sa maananian na mga katero ay maananian na pagkatarima tanong gagaan kinanglan na umaninganin apaka nagtano nadi budi amanani nadi bule-bule dagyang utakap terima angka sagyang utakap tero na na pinakamarataon na bang kayamananian na piyakalangkap ngagaan adang kamaamad piya agyang kuto amananian na pakaasal agyang kuto amyaw lawla